Maloila malia ho e ki mo nei ai Tonga katoa whiwhi ki tantari nei ki mo tonu ki wike fo oni mo unia ngonga le teo mo television e Tonga ki he whiaf mo ni te koini aho wa wha o a kosi. I he wakai ki ngahi tala noa lalahi o hoa, toi to tongi me he kautaha malu i ai Pasifiki ki he ngahi whatamaki whakanatu la pe koi Patrick ai to tongi pa anga malu i hono wha ma tongani ki hi koe lala a o kwhi ao mo tongani i e whaai tau o e El Nino. Whakahai Australia e nau tokoni tola Australia e wanoa miliona ki he tau e wha ka hoko. Ki he ngahi ngā aue ki no whakaivia ai kakai whaingata i a whakaisino mo e wahe ta tau e tangata mo e whiwhine. Pea whakamamawhai e fuafua tonga ki hoko koe whakamau i he whakamau anga whamili i Hawaii i Amerika ai maho inga o e tau he ulunganga whakatonga ki he langa hake haka haune nei ma ai whamili mo e whanua. E whakaiki ki ato e ngāhi tala noa koe ni pehe ki he wakai ki he ngāhi o ngongo me he mala e o e sipoti pehe ki he whakamatala e a whakamuimui taha. Ka koe wakaine waini ki he whakaiki ki ko au popua aho. Ko hika ki wheao pea tongani mo e whaahita o e El Nino pe koe taimi ene o klahie e taimi lala a pe alu ke te wesi ai ai ko toa ngahi tōkui motu o tongani o ku kei hoko mai pea e whaaki mai e he kauntaha malu i e Pasifiki ki ngahi wesi ai whakatamaki whakainatu la pe koe Patrick ai nau tokoni whakapaanga ki tongani ko hi ke tokoni ki ngahi tu unga mateu teo o ku whai tongani ki no matu ua ki ngahi haa o e laala a. Koe whakaiki ke tala noa ko ia ki he houani mō mele ana tau mo e wholau. Ko tokoni whakapaanga hono wha e ni ko whaaki me kautaha Patrick ki tongani, aia ko tokoni ko e ni ne whaaki ki minista paanga vika siwa ki lame mau i he whalai te kua o si. O ko wheunga tokoni ko e ni me paanga e tā kilu ni mangiau tupu. Pehe e pule lai o e kautaha malu e Pasifiki pe Patrick aholo tupalu, ko konga eni e nau whenga ke tokoni ke tu unga mateu teu a tongani ki hono matuaki e laala a. Koe polisi koe pe koe laala a koe le sio ki a Tonga po nau pehe i o te tongi e whai ai sio whaki ki hono ia toka teo ki paanga ka hoko halala o e paanga o ngā koe pacheti fo ngata pe. Taimi lahi fo tau whalala ko a seria mo New Zealand hoko hamea ko tau topliere pe o mai. Koe toka teo e nia o ne hanga ririu e whiwhakakau e kakai pe whakakau ai pore ngā ke te oa te toki react pe. It's all about being proactive. Pe whakakau ki mua ke toka teo ke mau hoko mai mea ku ke mau. Ai ko whaina tūla ia e ngā ue kono whengai ki whakakau a Tonga whakakau whono Pasifiki ke teo koe hoko mai mea ku os mau. Mawahe me whakakau toki hoko patau toki leo kore ki New Zealand Australia. Ka osi ka mata tuke mate te kakai me o ka mea tuai. Koe ni hoko mai koe mea o se aisili ni koe whimea. Kai koe whotunga koe o e koe nata tula o e ngā ue koe ni. Koe whi toka teo ni a komane toka teo. Mea kui ko early actions me koe anticipatory actions. Ai koe teo toka teo ki mu. Pea ka hoko rea koe tikrea koe esa ui state of emergency. Koe ne toki maximize e koe te tonga kato. Koe ngā koe tala mai tonga talake tonga kuo. Whakatutanga ke tu ngā koe tau la. Koe nia, o ki wike pia e ua nege ki ha uha ia o ako he re wolo koe i e ua mo Tongatapu. Koe ni tai uha koe e koe wike ua koe ne ustala mai ia malawa ke ki warning, hana lawe ka laitia. E koe ki warning koe au ne strika re vai ki activity ki strika koe ki early action. Ka koe ne polonga tuana o ki September ka topo ke te ha uha mo me pe. Koe tai me isi ua vela o ngā wane. Koe ne isi ua e so vi koe ne hao e mesa. Hau koe sirin koe whakamu tēnei hana toko ni ai paanga e patsa te pure ngā kene respond kene vai hatu toa ngā i umea u hoko e taipu ea. O ku malawa i ngahi toko ni whakapaanga ko e ni i he whakaivia me ngai hoa ngā ue whakawaha a pule anga o kau kiai a pule anga sia pani, Pilitania, sia mane mo Amerika. Pehe e palu o ku kau a tongani i he me mipa o e kau taha malu e Pasifiki pea ku os whakahua atu ai tohi kole malu i a tongani ki he taimi o e laala a. O ku whakafuafua ke paanga e tolu kinu ni mamano, e
kotoa e paanga tokoni kua mau e Tongani mehe Patrick ke whakapapau i mateuteu a Tongani ki hono matu waki o e laa. Kai kehe koe kautahamalu e Pasifiki pe Patrick ne whakatu upeia e kautaki e Pasifiki ke tokonia ngai whanua e Pasifiki i he taimi e whakatamaki tau te whito ki he taimi koeni oku hoko ai i e laa. Ma ai o ngongo a le teo mo television e Tonga ko au mele ana tau mai wholau. Kua whakahawhaka ofisiale me puleanga Australia e nau tokoni whakamalmalu i prokalama kau me aofi a iongo whanuani ko e tola Australia e 1 miliona ki he ngahinga awe o whakahoko e Tongani tau te whito ki he ngahi kautaha society vine o nau ngā awe whakapatonu ki no hake ki e kakai whiwhine ko kakai whaingata ia whakaisino mo whakapapau i o kau katoa i ngahi kupu mo i kakai ko ia o society. Ko hono whakahaa ni e ampastoa a Australia, e ta whaake ki hono hakeaki i e kakai whiwhine, a ia ko whiwhine ko Michelle Open, lolotonga e ni hapolo kalama makehe, a e office tahla whikao a Australia ki Tongani, ni whakahoko he whalaite ko o si. Ka toko ni whakaivia e ni ke tau e whakahoko. O kulalanga e toko niko ini e whingawe aki me pot ngāwe ngahi ngāwe whakalotu whanua, ko ngāhi kautaha ki e totonu e kakai whiwhine, ngāhi kautaha mo society civile, toka ngai kina e kau whengata ia whakai sino. Ko ngā eni ngā unu mo whingawe aki e kuwhai ki hono whakaivia o e kau whengata a whakai sino, kakai whiwhine, mo ngāhi kulupu whemau toko niko toa pe i he society. Lolotonga i Tongani e ampastoa Australia, nā ne talatala noa ai me kaumata pule me he ngahi ako anga kekepe i Tongatapu ni, pe he ki he ngahi talatala noa whelawe i me kakai whiwhine, me lino mo malo e kakai. Oku kei whakahai pe e Australia e nau kei veke ke tuu whakataha mo tokonia a Tongani ko ho nau kau me aofi. Ma ai o ngongo le tio, ma television e Tonga ko au Sunset Vea. O ku hoko ai unganga whakatonga, koe whakawairi lei ki he langahake o ha whamili mo ha whanua o ku melino mo maunduta. Koe anga ia wakai e matapule Tonga tau whangawhun maua mi ha ano mo haalau funi ko Wilson unga. Ka koe fofua Tonga ia ke ne hoko, koe whakamau i he whakamau anga whamili o Hawaii i Amerika. O ku lolotonga ahimai ai ki Tongani a unga, pia na e whamau whaingamahali ai ke ne whakatala noa ki he whaiangongo e whaleni Liliani Polutele. Ia no whai ke eke ia he ngonga le teo Tonga nā ne pehe, ne onga nā ne tupu hake i whanua muli, ka oku hoko no hi hake ia koe Tonga, ke ne kei maua e tu whakaholo ai Tonga. Anga whawhanua, i e mahino koe makatu unga mālohi ia e nea u o hoko koe whakamau. Nā ne pehe, koe ne hoko koe whakamau e whakamau anga e whamili, koe ngai whai tutuni ko toa peo ko ne whakahoko, o whakamaunga ko toa pe ia i he ne mau e ulunganga ai Tonga. Kai tau te whito, ke wha e ka wikoula ai Tonga. Nā ne whaloto la heni ke whanau ko toa pei Tongani o nau wako pe whenga ke ta whaake o whakamau, pe ngāue koe kau whafofonga lao. Ai mahu inga ke nau lea ake a lea tatau o ngāue ake he kaumamahi pe kau whakailoa i he whakamau anga. Pe koe nau tomua whenga ki nau tola kau whakamau me kau whafofonga whakalao, ke tomua mahino ke te ki nau tola e palapalema oku hoko, ke whaingo fua hono mau o whakamau totonu. I kai ngatai, ka ke nau hoko koha māma pe whakatoa me lelelei ma ai kakai o ko kumi whale i whakalao atu ki e whakamau anga. Mahino pe koe whakamau anga whawhamili o ngāwe ki nau tolu ki ngai palapale mahange koe tau i whakalao e whanau pe kakai o kwhie mau tokoni o hi whanau, ka veinga ki e tautupu mo whakamamahi i he whamili, ka veinga ki e nofo mali mo palapale ma ke kehepe i e nofo ai whamili. Aia ne whamamawhai e unga e mahu inga ke whamamawhai e tū whataha e whamili, pa ke nau whetokoni aki i hono hake aki i toko taha pe me mipa ho nau whamili. I kai ngatai, ka nā ne pehe, ne kau whataha e ako mo no tuk whakaholo koe Tonga i hono teke ia ke au ke tu unga koe ni koe whakamau. Lolo Tonga eni, neongok teki ke ne mau tonu ke ngai kaweinga o wanga maheni ke whehanga ngai a whakamau anga whawhamili a Tonga ni. Tau te whito ke ngai pole whawhamili,
Ka nāne pole I he ni whāmili kotoa pe I tonga ni ke whakamahu inga ho nau tonga he oku mālohi ha whāmili pe ha whanua I e taimi oku tū whakataha mo uo ngā taha e whāmili I api. Ne ngoi pe a whahinga whakatamaki pe palopalema te nau whiangahanga I moia. Nāne whamamawha e mahu inga ke whoki mau pe ke tupuanga I e taimi oku hokoa I e palopalema. Manatu mau pe ke whaunga ne ngawe aki he kakaitonga ke veteki aki ha palopalema. Koe nau whakatahataha mo whawhola e whalaka e alea e kāinga. Pake nau whepoupou aki I hono teke ai whakalakalaka e whāmili. I ene pehe, o whakaamua ia unga e toi whamahu I ngā iange e whānau mo tō tupu o tonga ni au nau tuku whakaholo. Anga whakawhonua mo tupuanga, he neonga koe me ai au tala aki ho nau tonga, ka oku mahu inga ki e langa whakalakalaka e mo ui, mo no whakaivia ki nau tolu I a ngawe anga pe oku nau ngawe ai. Mai o ngonga le tio me televisione tonga, ko auri tea tau kapo. Koe ke kātoi pe ia o ngonga le teo me televisione tonga ki he hauwani, ki mua pe tau mawai, tuke te o atueni, ai ngahi tala nola lahi o e whiawhini. Toi tatongi me he kautaha malu I e Pasifiki ki ngahi whakatama ki whainatu lai pe koe Patrick, ai e tatongi paanga malu I hono whā ma tongani, kau hi koe lala a o kuwhi ao mo I whanuani I he whaaita o e El Niño. Whakaha e Australia ai nau tokoni tola Australia e 1 miliona ki he tau e whā ka hoko, ke whakaivia I ngā ue tongani ma ai kakai whaingata I a whakaisino, mo I vahevahe ta tau a tangata mo whiwhine. Pea whakamamawhai e he fōfua tonga ke hoko koe whakamau I he whakamau anga whāmili o Hawaii I Amerika, ai mahu inga o I tahui e urunganga whakatonga ki he langa hake haka hao lelei ma ai whāmili mo I whanua. Koe ongo ia ki he whiawhini a homboni te wawhao a kosi, o ke whakaamune au tono te ki loto whale kotoa I he o tūtongani. Kai māloa pito tau kei whi mai, mo me ao. Good evening and welcome to another week with Radio and Television Tonga News. This is your English news package for this Monday evening, August 24th. Today's top stories. Government receives another insurance payout from PECRIC in response to ongoing drought conditions brought about by El Niño period. Australia pledges $20 million Australian to support gender equality, disability and social inclusion in Tonga over the next 4 years. And the first Tongan to be appointed a judge in Hawaii's District Family Court emphasizes importance of Tongan culture and values in achieving success. More on these stories coming up, as well as a look at the latest from the sports scene and the latest weather updates. Now, I'm Popua Aho with your news in detail. Tonga has received an insurance payout of more than 100,000 pa'anga from the Pacific Catastrophe Risk Insurance Company, or PECRIC, to help with response measures as the country continues to face drought conditions associated with the El Niño season. This is the fourth financial assistance provided by PECRIC to Tonga, aimed at supporting the country's preparedness and response to the impact of drought. The assistance was presented to the Minister of Finance, Vikasivoki Lavemau, last Friday. Tonga continues to experience prolonged dry conditions during the current El Niño period, with the drought affecting communities across the country. PECRIC Chief Executive Officer Aholotu Paula says the assistance is part of the organization's efforts to provide Pacific countries with quick access to financial resources when disasters occur. Paula also acknowledged the financial support provided by PECRIC's international donors, including the United Kingdom, Germany, and Japan. He says PECRIC provides financial protection solutions to Pacific countries by pooling their disaster risks and transferring those risks to international markets. Paula says this regional approach helps make disaster risk protection more affordable for Pacific countries. He says when a disaster occurs and the conditions of the insurance are met, governments can receive a payout within days, providing immediate financial resources for relief. Tonga is a member of PECRIC and has already submitted its insurance claim for the current drought period.
Paula says they hope the assistance will strengthen Tonga's preparedness should the impact of drought become more severe during the current El Nino period. PACRIC has also provided financial assistance to other Pacific countries affected by natural disasters and climate-related events. The Pacific Catastrophe Risk Insurance Company was established by Pacific leaders to support Pacific countries in managing the financial risks associated with natural disasters. Reporting for Radio and Television Tongan News, I'm Litea Taukapo. Australia is investing 20 million Australian dollars over the next 4 years to support locally led initiatives aimed at strengthening gender equality, disability inclusion and social inclusion in Tonga. The announcement was made by Australia's Ambassador for Gender Equality, Michelle Leburn, during a visit focused on strengthening partnerships between Australia and Tonga. The new investment, which supports gender equality, disability and social inclusion GETSI initiatives, will build on Australia's existing partnerships with Tonga's Ministry of Internal Affairs, women's rights organisations, organisations representing people with disability and civil society groups. It will also continue support for flagship programs, such as Families Free of Violence, which works to help create safer families and communities. The investment reflects Australia's commitment to supporting initiatives that are led locally and respond to the priorities of Tongan communities. During her visit, the ambassador also took part in a talanoa with student prefects from schools across Tonga, providing an opportunity for young people to share their views and experiences. She also participated in a round-table discussions on women, peace and security, highlighting the importance of women's participation in peace building, leadership and decision-making. The ambassador later joined Her Royal Highness Crown Princess and members of the Whakamaunga for lunch before attending a reception with organisations and partners working in the GETSI sector. Australia describes its relationship with Tonga as kaumeaofi, close friends, reaffirming its commitment to working alongside Tonga to create more inclusive, safe and equitable communities. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Litea Taukapo. And 42-year-old Wilson Unga has become the first judge of Tongan ancestry in the United States after he was appointed to the Hawaii Family District Court last year. Now in Tonga for personal reasons, Unga spoke to Radio and Television Tonga News' Liliani Bolutele about how his Tongan heritage continues to shape his work as a judge. Wilson Unga has worked as a deputy prosecuting attorney at the Department of the Prosecuting Attorney City and County of Honolulu since 2013 to last year, when he was appointed a judge in the District Family Court in Hawaii. He received the Mayor's Exceptional Achievement Award in 2019 and also serves as a volunteer youth mentor. In an interview with Radio and Television Tonga News, Wilson Unga says his Tongan heritage, traditional and cultural, all his cultural roots play a vital role in his life to shape who he is now and valuable to his employment as a judge in family court. Unga says his experience growing up in a Tongan family despite growing up overseas helps him understand families who come before him during some of the most difficult periods of their lives. He says representation can also make the courtroom less intimidating for people who may find the legal system difficult to understand. Unga says a courthouse can sometimes feel like a foreign country because of the complicated language and concepts used in law. He believes having judges and lawyers who understand the communities they serve can help make justice and equitable and accessible. Therefore, his Tongan heritage has also helped him appreciate the importance of family when dealing with families in crisis. Family court deals with matters including divorce, child custody, guardianship, adoption, juvenile crime, family violence, and cases involving abuse and neglect, in which Unga highlighted the importance of being connected to them and how his Tongan roots shape him as a judge.
As a family court judge, I work with families that are in crisis, families that are on the brink of separating, families that are trying to figure out what to do with the children that they have in common and what to do with property that they may have had as a couple during the marriage. And I've learned the value that Tongans have in putting family first and making sure that the family unit is always the priority. Unfortunately, I work with families that have lost that sense of importance of what family means. And I find that my Tongan heritage, my Tongan cultural roots really help me to understand the importance of family. And so as I counsel with families that come before me, I'm able to tap into my background and my heritage to help these families navigate this difficult space of what to do to resolve these family issues that have arisen in their family situation. And so I find that my Tongan heritage has been very valuable to my employment as a judge. One of the things that has really helped me as a judge and that was instilled within me from a very young age was the value of education. And I think Tongans do the best at valuing education. My mother grew up in a household that valued education such that they followed a teacher that they believed would help get her into the school of their choice, which at the time was Tonga High School. So they followed that path, following the importance of education, and my mom was able to successfully pass the entrance exam, went to Tonga High School, and is very proud of that. And so that's the heritage that I grew up with, valuing education, doing whatever it takes to pursue and obtain educational goals. And with that culture and custom as my background, I believe that that's the foundation upon which I stand that has allowed me to become a judge. Unga says his work in family court has shown him the consequences when families are no longer able to resolve problems on their own. Despite not being familiar with how family matters are dealt with through the family court in Tonga, he is urging families in Tonga to hold on to the values of collective care and support, saying families can be stronger when they face crisis together. I would say go back to our roots. Go back to what we came from and what family means to all of us. You know, when at the very core root of every government is the family unit, in my opinion. The family is the core government, and everything else is an extension of that. So, in my opinion, I've always believed that, you know, if you want to see how a government is doing, see how the families are doing. If the families are doing well, there's very good chance that the government is doing well. And so innate and inherent in the Tongan culture is this very important part of making sure that families take care of one another. And, you know, it's my hope that we don't deviate from that we stay consistent with that path of making sure that we always value the importance of family, and then when family are in need, we do what we can to help. We circle the wagons, as it were, to help buoy up the individuals that might need a little bit more assistance because of circumstances arise, that whether it be health, whether it be the passing of family members, whether it be financial situations. I love and appreciate from my own observation and my own experience that Tongan families, the value of family is always where families come together and we figure out how to uplift one another. For Unga, his journey from a Tongan family to the district family court in Hawaii is a reminder that the values he learned growing up continue to influence the way he serves others today. He hopes the youth and students of Tonga will also value their traditions, culture, and heritage. Reporting for Radio and Television Tongan News, I'm Litea Taukapo. But before we part, here's a final look at tonight's top stories. Government receives another insurance payout from PECRIC in response to ongoing drought conditions brought about by El Nino period. Australia pledges 20 million Australian dollars to support gender equality, disability and social inclusion in Tonga over the next 4 years.
And the first Tongan to be appointed a judge in Hawaii's District Family Court emphasizes the importance of Tongan culture and values in achieving success. Now that's your news package for this Monday evening, August 24th. Join us again tomorrow for the latest local and sports news and the weather updates. Now for myself and the radio and television Tonga News team, thank you for joining us. Have a good evening.